Ok, uključili smo snimanje. I da krenemo. Dakle, ja imam ovdje nekoliko vaših pitanja, pa zapravo uopće nisam gledala o čemu se radi, mislila jesam, ali evo danas je takav nekakav dan da doslovce nisam stigla ništa. Pa ću ja čitati pitanja po redu, pa ću odgovarati na njih ukoliko budem naravno znala, jer nemam pojma šta ste pitali. Da vidimo. Znači, prvo pitanje je bila anonimna, tako da nemam pojma ko je postavljao pitanja, ja ću samo odgovarati. Prvo pitanje je li normalno da usred rečenice zaboravim što sam htjela reći ili da 3 put ulazim u kuhinju ne znajući pošto sam došla, postoji li način da vratim oštrinu i fokus? Pa ovo mi sam već govorila u prošlom Zoomu. Znači šta se događa kod te takozvane moždane magle, odnosno zaboravljivosti, s obzirom da estrogen utječe na sintezu glukoze. Glukoza je hrana za mozak, odnosno ona daje tijelu energiju i mozgu. S obzirom da znači dolazi, pošto estrogen pada, smanjuje se ta sinteza glukoze, što znači da mozak dobiva manje energije i čim mozak dobiva manje energije, on u principu gasi, pod navodne znake, sve one programe koji mu nisu neophodni. Znači, prefrontalni korteks se povlači i nastupa ta amigdala. Amigdala je naš dio mozga, zapravo 2 su amigdale, 2 centra u mozgu koji su zaduženi zapravo za preživljavanje. I znači, tijelo je, odnosno mozak, stavlja tijelo u režim preživljavanja, s obzirom da nema dovoljno energije. I pošto nema dovoljno energije, transmiteri u mozgu, to su znači te stanice koje su zadužene za razmjenu informacija. Znači ja sad ovo kad govorim plastično, sve to puno brže i puno drugačije, puno jednostavnije funkcionira. Znači neurotransmiteri su stanice koje su zadužene za komunikaciju između pojedinih dijelova mozga. Oni su usporeni i stoga, s obzirom da je amigdala taj centar koji u principu zovu ga bori se ili bježi, u tom stanju preživljavanja, ima slabu komunikaciju sa ovim centrom za memoriju, dolazi do toga, do te praznine, odnosno do tog praznog hoda, odnosno toga da se ne možeš sjetiti najjednostavnijih riječi koje si stalno do sad upotrebljavala i dolazi do te takozvane moždane magle i zaboravljivosti. Sad, kako vratiti fokus? Pa prva osnovna stvar je znači prehrana, to znači unos dovoljno omega-3 masnih kiselina, kretanje, isto tako bitno kretanje potiče proizvodnju glukoze, odnosno sintezu glukoze, što znači da naš mozak dobiva dovoljno energije i vrlo bitna stvar jeste znači smanjenje stresa i biti prisutna sad i ovdje. Mi smo kronično pod stresom, znači mi kad smo pod stresom, organizam sam po sebi smanjuje sintezu, znači u tom je režimu preživljavanja, plus kad se dodaje još pad estrogena, znači dobijemo tu jednu nezgodne situacije gdje zaboravljamo stvari ko da se nikad nisu niti desile. Znači, vrlo važno je trenirati prisutnost, odnosno smanjiti razinu stresa. Ja sad kad kažem smanjiti razinu stresa, ja znam koliko to zvuči apstraktno jer smo svi nekako naučeni na taj stres. To nam je čim se ustaneš pod stresom jer stalno nešto žuriš. I sad to djeluje onako nemoguće. Kad kažeš nekome izbjegavaj stres, kada si mu rekao, pa ne znam, nemoguće je živjeti u današnje vrijeme bez stresa. Međutim, to i nije tako. Moguće je biti prisutan i biti pod stresom, pod navodnim znacima. Znači, kad kažem pod stresom, mislim
obavljati svakodnevne zadatke kojih zaista svi imamo puno i biti prisutna u sad i ovdje. Međutim, to se naravno vježba, to ne dolazi samo po sebi. I ono što je zanimljivo s tom prisutnošću jeste, s obzirom da smo svi kronično u manjku vremena. Međutim, kad si ti prisutna, to vrijeme kao da se rastegne, ja bih to tako rekla. Na jedan put imaš više vremena, jer zapravo vrijeme je vrlo relativan pojam i to je pojam koji su ljudi konstruirali kako bi se bolje snalazili, jer kako bi svijet lakše funkcionirao. I vrlo je subjektivan. Naprimjer, nije isto kad ne znam, kad si zabrinut za nekoga, za nešto i ono, čini ti se da je jedna minuta cijela godina i kad si uživaš u nečeme, sretna si, vesela, čini ti se da sati prođe, evo ovako, ono, i strepnu okom, prošlo je sat vremena ili ne znam koliko. Tako da, ono što je zanimljivo s tom prisutnošću jeste da zapravo to vrijeme se nekako kao da se rastegne i zapravo stigneš sve ono što inače kad si rastresena ne stižeš. I zato, znači, 3 važne stvari. Biti prisutna, paziti na ishranu, odnosno unositi dovoljno omega-3 masnih kiselina i ne jesti šećer i gluposti, jer one uništavaju to već. Mislim da to već i vrapci na grani znaju, i fizička aktivnost. Osobito rečeno, rad mozga pospješuje šetanje kroz prirodu, boravak u prirodi, jer tada tijelo dobiva dovoljno kisika i mozak bolje funkcionira. Znači, da li je moguće? Naravno da je moguće, samo treba poraditi na tome i neće doći samo po sebi. I to bi bio odgovor na prvo pitanje. Drugo pitanje je zašto me odjednom sitnica može izbaciti iz takta ili dovesti do suza, a inače sam staložena osoba. Je li to samo pad estrogena ili nešto dublje? Da, pa to je u principu i jedno i drugo. Znači i pad estrogena i nešto dublje. Znači već sam rekla da zbog smanjene sinteze glukoze naše tijelo ne dobiva dovoljno energije, i naš mozak ne dobiva dovoljno energije, što znači da smo pod kroničnim stresom. I kad smo pod stresom, onda nam je i san lošiji, slabije spavamo, što znači da smo emocionalno osjetljiviji. Jedna stvar. Druga stvar, znači estrogen je, o tome sam govorila i na prošlom ovom webinaru, ali to je jednostavno činjenica. Znači estrogen je taj naš podupirač, taj naš stup, naš oslonac, cijeli naš život koji nas drži, i onda kad bi se inače bez njega raspali i kad pomaže nam da preživimo puno tih stvari, pomaže nam da održimo vrstu, pomaže nam da odgajamo djecu, da doprinosimo, sve to nam pomaže estrogen. I on nam pomaže i da prevazilazimo stvari koje su nam teške. Međutim, u toj silnoj trci i stalno naprijed, mi većinu stvari ne uspijemo preraditi, da tako kažem, samo ih guramo po tepih, bit će bolje, mogu ja to i tako dalje, ono guraš i najedanput i cijelo vrijeme se naslanjaš na taj estrogen i najedanput taj stup na koji se ti naslanjaš krene se ljuljati. I čim se on krene ljuljati, cijela tvoja konstrukcija se potresa. Znači, sve ono što si godinama potiskivala, odjedanput ti se sruši na glavu. I odjedanput shvatiš da puno toga ima što nisi riješila. Znači, naša psiha je, naš duh je nepromjenjiv, dok naše tijelo i naša psiha se mijenjaju. Međutim, duh smatra se da dijete prilikom začeća je duhovno potpuni čovjek.
I onda kroz godine odrastanja i tako dalje, mi sebi ili drugi ljudi nam nanose svojevrsne duhovne rane koje onda s vremenom konvertiraju na fizičku i psihičku razinu. Znači, dok je taj estrogen drži to sve da ne eksplodira, funkcionira to se, međutim, kad taj estrogen krene da se trese, da puca, onako samo pišti, to se onako isto kao kao sad imaš nekakav poklopac koji drži veliki pritisak, je ispod njega i kad taj poklopac krene da popušta, da puca, ta para izbija na sve strane. Otprilike sad to tako, sam ja to malo plastično opisala, ali otprilike je to tako. Znači sve one naše povrede, naše rane, sve to sad izbija na površinu i sve ono što smo mislili nam se urušava. Ako uz to dodamo manjak energije, dodamo loš san, dodamo stres, sve to postanemo emocionalno vrlo nestabilne i vrlo osjetljive i to može dovesti do trajnih posljedica. Ako gledamo žene oko sebe, ja sam, znači, spremila sam bila predavanje, mislim, s obzirom da je sad 8 sati prošlo i moj mozak je već, s obzirom da je dan bio onako ludica, moj mozak je već u stanju, polako se gasi, pa sam ja to sebi sve lijepo zapisala, ali baš upravo sam ovo, znači, u tom predavanju sam spominjala ovo da, recimo, velika većina žena, ovdje imam zapisane podatke koliko točno to je, velika većina žena poslije 40. Uglavnom oboljeva od raznih bolesti, od kojih su dosta većinom i autoimune bolesti. I sve je to uzrok, znači, ta naša duhovna ranjenost i naše duhovne rane. Dakle, eto, to bi bilo neki od razloga zašto smo emocionalno osjetljivi, jer jednostavno naš taj saveznik, naš zaštitnik sad polako nestaje. O tome ćemo kasnije malo, znači imam ja to već sve fino spremljeno, da sad ne ulazim u te neke podatke. Sad dalje. Otkud ovaj iznenadni osjećaj tjeskobe koji se pojavio ni otkud i događa se najčešće ujutro? Pa evo, već sam o tome znači govorila, jednako kao i ta emocionalna razdražljivost i osjetljivost i taj osjećaj tjeskobe, zapravo osjećaj tjeskobe najviše uzrokuje to što žene misle da više ne vrijede. Jer, znači, mi našu vrijednost, naravno podsvjesno, uspoređujemo sa sposobnošću reprodukcije, odnosno produženja vrste. To je jednostavno biologija takva. Tako smo, samo je čovjek biće koje može odlučiti da li će se reproducirati, odnosno da li će imati potomstvo ili neće, ostala živa bića nisu u mogućnosti. To je jednostavno ugrađeno je u nas i kroz povijest i kroz godine je žena izjednačavana s tim, znači plodnost jednako vrijedi, doprinosi svijetu, kraj plodnosti ne vrijedim više jer više nisam u stanju doprinositi svijetu. I stoga je važno, jako važno u tom periodu, kad ulazimo u perimenopauzu, odnosno kad gubimo tu reproduktivnu sposobnost, razvijati svoje talente. Jer na taj način, o tome sam isto pisala ovdje, na taj način zapravo mi sebi dajemo vrijednost. Odnosno, vrlo veliki izvor frustracija su upravo ti nerazvijeni talenti. Meni je jasno da ljudi moraju, mislim, to je činjenica, ali da ljudi moraju raditi, moraju zarađivati za kruh. Ali naše zvanje i ono što mi radimo nije isto. Znači, potrebno je pronaći taj svoj talent, to svoje zvanje
kako bismo mi s tim talentom doprinosili svijetu. Ne, mislim, kad kažem svijetu, ne mislim ja sada da mi moramo biti nešto poznati i ne znam, biti javne osobe. Doprinosiš svojoj kući, doprinosiš u svojoj, ne znam, u svom kolektivu gdje radiš, u svojoj obitelji, u svojom susjedstvu i to je sasvim u redu. Ne trebamo mi biti sad, ne znam, naučnici ili ne znam šta, neke ekstra poznate javne ličnosti kako bismo doprinosili. Mi možemo doprinositi gdje god da jesmo, malim stvarima, ali bitno je da je to ono što nama čini zadovoljstvo, da je to ono naše zvanje. Bez obzira šta je to. Možda ne znam, lijepo kuhaš, ali kuhaš godinama, već je ono kuhanja preko glave, jer si zaboravila da voliš kuhati. Više ne uživaš kuhanju, već jer si kroz vrijeme stvorila to da moraš kuhati i da ti je to naporno, a zapravo si nekad uživala kuhanje. Potrebno je znači samo obrnuti taj pogled na kuhanje. Ja sam sad uzela kuhanje, ali što god. Znači potrebno je obrnuti i sjetite koliko si zapravo volila kuhati, koliko si uživalo kuhati. Jednostavno se vratiš tome. I to je sasvim dovoljno doprinos. Bitno je znači da je to samo ono što tebe čini sretno, što tebi pomaže da ti funkcioniraš, da se osjećaš vrijedno. Opet, kasnije ću to opet spominjati, ali evo, sad toliko o tome. Da vidimo dalje. Kako da se naspavam kad se budim ujutro oblivena znojem, a onda satima buljim u strop, razmišljajući o svemu što moram napraviti. Pa da, ovo je, mislim, ono najčešći problem koji muči većinu žena, jeste to noćno znojenje i to buđenje negdje u 3 ujutru i onda hvataš zjake do, ne znam, 5-6 sati i onda bi, kad treba ustavati, ti bi spavala, jel? Kako da? Bilo je pitanje, znači, kako da se naspava? Pa, znači, ono što mi moramo shvatiti jeste da više stvari ne funkcioniraju kako su funkcionirali prije. Ti ne možeš sad buljiti satima u mobitel, u ne znam, kompjuter i ugasiti mobitel i spavati. To više ne funkcionira tako. Tvoje tijelo više nije u stanju, mislim, ničije tijelo ne funkcionira tako, može do neke granice, ali znači potrebno je uvesti rutinu u spavanje. I to je vrlo, vrlo, vrlo važno, ali ljudi to nikako ne shvaćaju i zanemaruju tu činjenicu. Znači potrebno je barem pola sata, barem minimalno pola sata prije spavanja ostaviti mobitel. Ne gledati u njega, ne listati društvene mreže. Pustiti mozak da se dođe u taj sleep modul. Važno je svjetlo kako ti je u sobi. Važno je ako si cijeli dan pod stresom, moraš naći načina opustiti se. Što god da to je. Ja imam čak snimljenu neku kratku meditaciju, pa kad budem slala me i poslaći vam. Opustiti se, poslušati neku kratku meditaciju, poslušati neku umirujuću glazbu, popiti šolju čaja, šolju mlijeka, ovisi šta ko voli. Uglavnom, potrebno je naći načina da se opustiš, da umiriš mozak i da on sam prijeđe u taj sleep mode. Ako već radiš na kontroli valunga, preko dana, prošlom webinaru sam pokazala način kako se valunzi kontroliraju. Ako ti te valunge, ako ti svaki napad valunga presretneš, da tako kažem, i pustiš da prođe, tvoj mozak će s vremenom regulirati taj termoregulacijski sustav i neće reagirati na svaku glupost, da kažem. Kad ovaj termoregulacijski sustav poludi, mozak neće reagirati na to njegovo ludovanje, jer smo mu mi dali do znanja da su to pogrešne informacije, da ne reagira. I s vremenom se ti valunzi smanjuju, a kad se smanjuju preko dana, smanjuju se i preko noći. I još jedna vrlo važna stvar što žene vrlo često rade jeste da izbjegavaju jest navečer. Mislim da se mi razumijemo, nećemo se sad prejedati navečer.
ali je potrebno, pogotovo nećemo jesti gluposti, to svakako nećemo jesti, ali naše tijelo sad, znači, ne sintetizira tu energiju, ne proizvodi energiju u dovoljnoj mjeri. Iz toga je potrebno unositi, da kažem, više te energije. Pa, na primjer, vrlo je korisno pojesti prije spavanja nešto slatko, tipa, ne mislim sad mada i crna čokolada je meni to ok, ova što ima dosta bez šećera, nikako šećer jer šećer izaziva kontraefekat. Znači, važno je pojesti nešto slatko, najbolje je, ne znam, neko sušeno voće, ja na primjer volim one urme, kako se to još drugačije zove, ne mogu se zasjetiti kako se zove, uglavnom ja volim urme, pa ja navečer pojedem neke 2-3 urme ili ne znam, suho grožđe ili šta već tako nešto, kako bi naše tijelo kako bi imalo dovoljno energije za spavanje, da tako kažem. Jer iako ovo zvuči paradoksalno, naše tijelo troši energiju dok spava. Jer treba mozak resetirati. Ne znam koliko, mislim, ja sad nisam nutricionista i ne bavim se s tim, to mi je onako usput, mislim, to sve. Da, to je točno, da. Ne bavim se striktno s tim područjem, ali, na primjer, znam da ljudi govore da, ne znam, mi usnu mršamo. Znači, ne možeš smršati jer nemaš kvalitetan san. San doprinosi regulaciji toga svega. Dakle, pojesti nešto slatko, nešto, nećemo se sad prejedati, nećemo sad, ali je pogrešno, znači, ne jesti navečer. To je vrlo pogrešno, a žene to vrlo često rade jer misle da će se tako udebljati. Sad, debljanje je isto jedna od tema, pa ćemo vidjeti da li će imati vremena dotak se i toga. Dakle, ono što sam rekla, uvesti rutinu u spavanje. Vrlo važna stvar. Mobitel nikako pola sata prije. Ako imaš problema sa spavanjem, ostavi mobitel, pojedi nešto, konkretno nešto što će ti dati energije za spavanje, izbjegavaj normalno ova bijelo svjetlo i nađi načina da se opustiš, da umiriš mozak, ali ako već radiš vježbe sabiranja kako bi kontrolirala svoje valunke, ti samim tim smanjuješ razinu stresa preko dana, što znači da će tvoja razina stresa i navečer biti znatno manja nego inače kad si cijeli dan rastresena i kad ne znaš gdje ti je glava, gdje je kusica, da izvinite, jesu li pošle ili jesu li došle. Dakle, biti sad i ovdje, odnosno sabiranje je zapravo temelj svega. Ako nisi prisutna, ako ne stojiš nogama na zemlji, ništa neće funkcionirati. Jer ti možeš sad što god, ali ako ti u sekundi si sad ovdje, sad ondje i sad misli su ti na 100 strana, ništa ti neće pomoći. Znači, vježba sabiranja, odnosno vježbati biti ovdje i sad je zapravo temelj svega. Temelj svake promjene. Temelj. Jednako kao što kad gradimo kuću najprije napravimo temelje, ne možemo napraviti najprije krov pa ćemo temelje. Tako i ovo je jednostavno temelj svega. Na tom temelju gradimo sve ostalo. I to je tako. Evo ga, zašto se kilogram odjedanput lijepe oko struka, iako jedem vježbam isto kao i prije 10 godina. Postoji li specifična prehrana koja zapravo radi protiv tog menopauzalnog trbuščića? Pa evo, ja nisam nutricionista i ne bavim se nešto specijalno prehranom i sama nisam baš sad nešto oko te prehrane. Ja jedem normalno, znači ne jedem gluposti, ne jedem fast food, ne jedem čipseve nekad, da se oduška ne jedem. Tako te stvari jedem normalnu hranu, tako da, znači nisam nutricionista, ne mogu oko prehrane puno toga govoriti,
iako je ona važna u menopauzi, isto kao i fizičko kretanje. A što se tiče tog menopauzalnog trbuščića, što se zapravo događa? Zašto se mi debljamo? Mislim, kao prvo, sama menopauza kao menopauza nije uzrok debljanja. Uzrok je zapravo starost. Odnosno, naši organi stare, time stari naš probavni sustav, naš metabolizam se usporava i to je nekakva, kako bi rekla, dolazi prirodno sa godinama. Mada, ne mora biti tako ako ćemo mi povesti računa o sveme. Zašto dolazi do tog menopauzalnog trbuščića? Znači, ono što je karakteristika perimenopauze i menopauze je, znači, pad estrogen. I estrogen, pored toga što ga stvaraju jajnici, to je taj takozvani kvalitetni estrogen, masno tkivo također proizvodi estrogen. I šta se događa? Događa se, znači, da hipofiza javlja mozgu da fali estrogen. Estrogen naređuje jajnicima, mozak naređuje jajnice da proizvode estrogen. S obzirom da jajnice su sad stariji i usporeni, oni ne reagiraju na tu naredbu mozga jer nisu u stanju proizvesti estrogen. Što se događa dalje, tu funkciju preuzimaju masne žlijezde, jer estrogen se, znači, proizvodi i masne žlijezde proizvode estrogen. To je takozvani nekvalitetni, odnosno karcinogeni estrogen. S obzirom da je manjak estrogena u tijelu, masne ćelije tada kreću proizvoditi estrogen i da bi tijelo osiguralo tu dovoljnu količinu estrogena, krene skupljati masnoću, osobito oko stomaka, jer taj dio tu je zadužen za proizvodnju estrogena, počinje sakupljati masnoću kako bi nadoknadio gubitak estrogena. Što se događa s tim estrogenom? To je višak, s obzirom da jajnici ne rade kako trebaju, znači ne proizvode progesteron. Progesteron kontrolira razinu i raspored, tako kažem, estrogena, s obzirom da se javlja veća količina estrogena koja se proizvodi iz masnog tkiva, od progesterona dolazi do disfunkcije u tijelu, znači javlja se višak tog estrogena koji onda proizvodi kancerogene stanice. Iz tog razloga dolazi do raka dojke, raka maternice, raka jajnika i tako dalje, znači jer nema progesterona koji će kontrolirati tu razinu estrogena. I sad, mislim da je sad jasno zašto je važno uspostaviti taj balans između mozga i jajnika. Jer ukoliko mi ono što ja govorim stalno, znači mi kontroliramo naš mozak. Mi ga svjesno ili nesvjesno kontroliramo. Svjesno ili nesvjesno mu damo naredbe kako će on raditi. Ako mi ne uspostavimo tu ravnotežu između mozga i jajnika, dobit ćemo disbalans u kompletnom organizmu. I onda ćemo doći do raznih bolesti koje se nekakvom brigom o prije svega svom duhovnom zdravlju se mogle spriječiti. Dakle, znači iz tog razloga dolazi do tog takozvanog menopauzalnog trbuščića. Ok, i zato se kilogrami lijepe za nas, zapravo se ne lijepe, nego organizam stvara višak masnoće kako bi proizveo dovoljnu količinu estrogena kojeg fali organizmu. Kako da prestane biti kronično umorna, osjećam se kao da mi je netko izvukao utikač iz zida. Pa tako da, znači, naučimo biti prisutni ovdje i sada, da se naučimo pustiti, da imamo kvalitetan san, kvalitetnu prehranu. Opet napominjem, ja kad kažem kvalitetnu prehranu, ne mislim sada moramo izmišljati bijesne gliste ili toplu vodu. Znači, dovoljno je da jedemo normalnu, kvalitetnu hranu, da ne jedemo gluposti, da ne jedemo šećer, da ne jedemo
ne znam šta. Jednostavno znači da unosimo organizmu ono što mu treba. E sad, ako nismo u situaciji da to unosimo hranom, onda se moramo krenuti suplementima, mada što se tiče suplemenata uvijek je potrebno napraviti analizu vitamina i minerala u tijelu kako bismo znali što nam točno fali. Nema smisla unositi nepotrebne stvari, samo ćeš dovesti do još većeg disbalansa. Znači treba vidjeti čega organizmu fali, što treba povećati, što treba smanjiti. Može se dogoditi da žene često kažu kao bolete kosti, uzmaj kalcij. Ok, uzmaj kalcij. Kako znaš da nemaš viška kalcija u organizmu? Kako znaš da ne možeš napraviti još gore nego što je bilo? Znači potrebno je napraviti, to se radi krvnom pretragom, analizu vitamina i minerala u organizmu kako bismo znali šta nam fali, čega imamo viška, šta nam je normalno. I onda kad znamo kako je ta naša slika, onda ćemo na osnovu te slike ono što nam fali unijeti, ono čega imamo viška nastojit ćemo da izbaciti organizma i dovešćemo svoj organizam barem u tom nekakvom smislu balans. Znači nema smisla uzimati na pamet bilo kakve suplemente. Što misliš o hormonalnoj nadomjesnoj terapiji? Je li opasna ili je stvar? I postoje li prirodni suplementi koji zapravo djeluju, a nisu samo marketing? Pa ja nisam za hormonalnu nadomjesnu terapiju. Nisam za te sintetičke hormone, jer koliko god oni pričali što god, znači mi prije svega sintetika je sintetika. Pa taman bili i hormoni. I naše tijelo, i šta sad uzimat ćeš ti, koliko dugo ćeš ti uzimati tu hormonalnu nadomjesnu? Cijeli život? Mislim da već, da je, postoji dovoljan broj dokaza da je ta hormonalna terapija zapravo također kancerogena, odnosno da izaziva rak. Ja nisam naučnik, nisam stručnjak, ali za taj dio, ali sve što je sintetičko ne može biti dobro, jedna stvar. Druga stvar, ako ti nadomjestuješ te hormone, ti nikad nećeš dopustiti svome tijelu da samo napravi taj balans koji je dugoročno održiv. Hormonalna terapija može u nekim vrlo ekstremnim slučajevima pomoći da se možda ta trenutačno stabiliziraš kako da kažem, došlo do sebe, isto jednako kao što recimo psihosomatici pomažu psihotičnoj osobi da se stabilizira kako bi uopće mogla krenuti od nečega. Tako isto i za hormonalna terapija, ali većini žena nema potrebe za to hormonalnom terapijom, to treba dopustiti tijelu da samo pronađe taj balans. Znači, trebamo dopustiti da samo se izbalansira i to je dugoročno održivo. Mi ne možemo zaustaviti starenje, možemo što god da radimo, ali starenje ne možemo zaustaviti. To je jednostavno prirodan proces i treba ga samo pustiti da se događa prirodno i treba samo balansirati to sve da ne budemo baš van sebe totalno. Na što moram pasti sad da bi bila pokretna i zdrava u 70-ima? Pa već sam rekla, znači fizička aktivnost, duhovno, psiško, fizičko zdravlje, ishrana i tako te stvari, kvalitetan san, kvalitetno vrijeme za opuštanje i to su stvari koje su univerzalne. Kako vratiti želju i riješiti problem shoće koji fizički boli, a utječe i na moj odnos s partnerom? Da, ovo je također jedno vrlo važno pitanje. Kako riješiti problem shoće? Pa dok smo bili u toj reproduktivnoj fazi, naš nagon za održavanjem vrste je djelovao, odnosno seks je bio proizvod tog nagona, odnosno rezultat tog nagona koji je prirodan i tako smo konstruirani. Međutim, kad dođe do
pada tog estrogena, kad se počnu gubiti te reprodukcijske funkcije, naš odnos s partnerom, odnosno naš seksualni život je stvar, tada je stvar naše odluke. Znači, tada više nije stvar hormona, stvar je odluke. I ono što je problem kod velike većine parova, jeste što kroz život se prođe tako da dosta izranjavamo jedno druge ili sami sebe naspram partnera. I kroz to sve vrijeme te stvari se kako da kažem, ne prerade kvalitetno, ne oproste kvalitetno, ne dogovore kvalitetno. I sve to negdje ostaje nekako napola riješeno. I kad dođe ova faza kad više nismo pod utjecajem naših nagona, na jedan put krenu te sve stvari nekako izranjati i izlaziti na površinu u smislu da gubimo libido, gubimo volju za odnosima, vagina postaje suha i tako dalje. Da li je moguće vratiti? Da, moguće, ali znači stvari odluke. Prije svega trebamo oprostiti, znači praštanje je isto jedna vrlo važna kategorija na kojoj gradimo općenito odnos sa sobom i sa ljudima oko sebe. Znači potrebno je oprostiti sebi, potrebno je oprostiti partneru, potrebno je donijeti odluku da ja želim imati vezu sa svojim partnerom. Ovo sad zvuči smiješno, jer u braku ste, 20-30 godina, nebitno koliko. Naravno da želim, ali nije naravno. To se ne podrazumijeva. Ako malo zađeš dublje u sebe, onda trebaš sama sa sobom se dogovoriti da li ti zaista želiš vezu sa svojim mužem, partnerom, nebitno, ili si zapravo ostaješ u toj vezi, braku i nekih drugih razloga. Ako želiš, onda također imaju metode koje mogu vratiti želju. Samo je potrebno donijeti odluku. Imaju metode i načini kako se ta želja može vratiti u brak. I kad znači seks postane svjesna odluka, onda se polako i vraćaju, mislim, kad mi nećemo imati više 20-30 godina, ali je taj nekakav seksualni odnos vrlo moguć, ponekad su potrebni možda nekakvi, lubrikanti ili šta već, ali uglavnom čak i nisu. Uglavnom to funkcionira tako da ide to i bez pomaga. Ali opet kažem, i zato postoji način kako se vraća želja u braku, vezu. Odnosno kako se žena vraća sebi, prije svega sebi, da, to moram naglasiti. Kako žena prije svega sebi vraća tu seksualnu želju, a onda je usmjerava i prema partneru. To sve opet dolazi iz toga da moramo biti povezani sa sobom, svojim bićem. Bez toga nema ni kvalitetnog seksualnog odnosa, niti kakvog drugog odnosa. Ok. Ok, dobro, putem ishrane dodataka ishrani, s obzirom da možemo održavati, pa da, postoje fitoestrogeni, takozvani prirodni estrogeni koji mogu izbalansirati. Sad ja sad ovdje ne mogu stvarno ulaziti u to koji neki suplementi nekom pomognu, drugome nekome ne pomogu nikako. Ne postoji pravila, ali da li fitoestrogeni, takozvani fitoestrogeni, odnosno suplementi koji sadržavaju fitoestrogene, da li mogu poboljšati, odnosno izbalansirati razinu estrogena? Mogu. Kod nekoga koji
kako kome odgovara. Nekome odgovaraju, ne znam, neko koristi crvenu djetalnu pa mu pomaže, meni, na primjer, apsolutno, od nje mi je još gore, neko koristi macu, neko koristi, ne znam, ima raznih suplemenata, ne pomaže svima sve, ali da li mogu, da, ako pitate da li generalno fitoestrogeni mogu poboljšati, odnosno balansirati razinu estrogena, mogu. Samo treba i opet ne kod svega. Svaka žena je različita i kod svake žene različito djeluje. Ne postoji neko generalno pravilo. Da vidimo dalje. Šta je sljedeće pitanje? Ups, nije tu. Gdje je ono? Aha. Djeca odrastaju, tko sam ja sad? Djeca odrastaju, tijelo se mijenja, kako da ovaj period ne doživim kao kraj, nego kao novi početak ili drugu mladost. Pa sad ovo je kompleksno pitanje i zahtjeva stvarno jedan kompleksan i odgovor. Nema jednostavnog odgovora. Na ovo pitanje nema jednostavnog odgovora. Da li je moguće? Da, moguće. Kako zato je potrebno rad na sebi, ali onaj istinski rad na sebi. Rad koji dovodi do transformacije cijelog tvoga bića, cijelog pogleda na život, pogleda na prošlost, pogleda na budućnost, puno toga. Progesteron, vezano sa progesteronom, sad čitam pitanje iz četa. Da vam iskreno kažem, za progesteron ne znam. Zaista ne znam. Nisam se toliko bavila tim. Da li postoje neki suplementi? Ne znam, to bi vjerojatno trebalo pitati nekoga od nutricionista. I ako budem u prilici, zaista ću pitati, evo, pa ću pokušati vam odgovoriti negdje nekada. Mislim, ako je tijelo, ako tijelo nema tih, kako bi rekla, znači ako nema tog menopauznog trbuha, da tako kažem. Znači, ako masne ćelije ne proizvode višak estrogena, onda su estrogen i progesteron u balansu. Znači, nema potrebe unositi dodatno progesteron. Ja ne znam da se progesteron može unijeti drugačiji osim sintetičkih nadomještanja. Ja zaista ne znam da li se prirodno može unijeti. A fitoestrogeni to nije estrogen koji proizvodi naše tijelo. Znači, to nije estrogen koji se sintetički dodaje. To je nekakva zamjena, adekvatna zamjena za estrogen, pa ako uzimaš fitoestrogene, nema potrebe za progesteronom, jer fitoestrogeni nisu estrogeni. Znači, to je samo nekakva zamjena za estrogen. Evo, to je nekakvo moje mišljenje i mislim da se progesteron ne može unijeti nikakvim biljkama, osim stetički. Provjerit ću, evo, zaista pitaću baš nekoga od nutricionista, ljudi koji se bave tim stvarima. Ja nisam stručnjak za te neke stvari. Pa evo, to su bile odgovori na neka vaša pitanja koja su baš bila onako zanimljiva i baš mi je bilo lijepo odgovarati za njih. Sad, ne znam uopće koliko ima smisla da ja sad čitam ovo svoje predavanje koje sam ja pripremila, ali evo, znači, u menopauzi dolazi do bioloških, psiholoških i egzistencijalnih promjena. Mislim da to svi znamo. Biološka promjena, ja volim reći da je to zapravo hormonalna rekonstrukcija. U perimenopauzi dolazi do svojevrsne rekonstrukcije u ženom organizmu.
Ne znam da li ste znali, ali nauka kaže da se svaka stanica u čovjekovom organizmu izmijeni svakih 7 godina. Što znači da ti za 7 godina, znači svaka stanica, znači što znači da ti za 7 godina nisu uopće ista osoba. Znači ti imaš kroz druge stanice. I međutim, to kad ide to tako prirodno, ide nekako postepeno prirodno, ti to niti ne osjetiš. Nemaš osjećaj da se mijenja. Međutim, kad dođe do menopauze, onda dođe do nekakve, ja bih rekla, ne mogu reći umjetne, ali nekakve nagle rekonstrukcije. Znači, više to ne ide prirodno, nego dešava se, ne mogu nasilno, mislim ne nasilno, znate šta mislim, znači događa se neprirodno. Znači, dolazi do tog preslagivanja u ženskom organizmu i samo je pitanje da li će to preslagivanje biti svjesno ili nesvjesno. Odnosno, da li ćeš dobiti to što dobiješ ili ćeš svjesno složiti tu svoju neku strukturu sad kad dolazi do toga, do te rekonstrukcije, odnosno do toga preslagivanja. I znači, biologija djeluje na fiziku i djeluje na psihu. Međutim, biologija ne djeluje na naš duh. Naš duh zapravo djeluje na biologiju, što znači mi smo u duhu uvijek cijelo. Ako izuzmemo naše duhovne rane. Sad, te duhovne rane, odnosno da li je naš duh cjelovit ili nije cjelovit, on djeluje na biologiji, odnosno djeluje na psihu i na fiziku, odnosno naš psihički organizam i fizički organizam. I ako smo mi duhovno prilično cjeloviti, stabilni, a većina nas uglavnom nije, to preslagivanje će proći bez nekih većih posljedica. S obzirom da većina nas duhovno nije baš cjelovita, to uglavnom izaziva veće posljedice. Ono što meni ne mogu reći smeta, ali me žalosti, jeste činjenica što kad se govori o duhovnom zdravlju, kad se govori o mentalnom zdravlju, većina psihologa, psihijatara zanemaruju vrlo jednu važnu činjenicu, govori na području Balkana, a to je činjenica da smo mi prošli kroz rat. Što znači da smo mi prošli kroz jedno vrlo stresno vrijeme, odnosno vrijeme, jednu vrlo intenzivnu fazu straha. I bez obzira da li je taj rat bio na našem području, na tom području ili nije bio na tom području, o ratu se stalno govorilo, o ratu se pisalo, o ratu su mediji govorili. Svugdje je bio prisutan taj osjećaj straha je prisutan u zraku. I sad zamislite da smo mi jedno koliko je to trajalo 4-5 godina bili intenzivno izloženi tom jednom intenzivnom strahu. I to ne može da ne ostavi posljedice. Bez obzira jesi li ti tada bila dijete koje je imalo nekoliko mjeseci ili si već bila, ne znam, djevojka, žena, što god. To na svakoga mora ostaviti posljedice. Nemoguće je da nije. Na svaku osobu. I to se nekako, da li svjesno, da li nesvjesno, ja ne znam zašto, ali ta činjenica se jako zanemaruje. A ona jako utječe na nas. I utjecat će sve dok budu jedno malo dijete koje se u tom periodu rodilo i ono će osjećati posljedice tog intenzivnog straha. A kamoli mi koji smo, ne znam, bili tada 12, 13, 10 godina, 18, koliko smo već imali. I to je jedna vrlo važna činjenica, nažalost, vrlo rijetko se govori o njoj i vrlo se zanemaruje, a ostavila i takako duboke duhovne rane na našem duhovnom organizmu. Sad, znači, da bi duh bio cjelovit, duh ima svoje alate, odnosno mi imamo alate pomoću koji taj duh možemo iscijeliti, a zovu se transcendentali.
a to su jedinstvo, istina, dobrota, ljepota, ljubav i bitak. I to su na tim principima, to jest alatima, duh se iscijeljuje. I na tom principu zapravo ja radim. Znači, ja radim tako da preko transcendentala mi iscijeljujemo naš duh. Dalje dolazi do psiholoških promjena, što znači dolazi do pucanja starog identiteta. I već sam rekla znači, da se svaka ćelija u našem tijelu izmijeni svakih 7 godina. Znači nakon 7 godina više nisi nikako ista osoba, biološki nisi ista osoba, niti si psihološki ista osoba. Međutim, u duhu si uvijek ti. Ti si uvijek ti. Kad uzmeš svoju fotografiju kad smo možda imala, ne znam, 2-3 godine, i pogledaš, onda ljudi kažu, a sad ne znam, imaš možda 40-50, ljudi kažu, jesu li to ti? I kako oni znaju da si to ti? Uopće ne ličiš na sebe. Tako je bila dijete, nikako ne ličiš sad na sebe. Ali nekako ti si uvijek ti. I sad, i godinama mi na to svoje ti, odnosno ja, naslažemo gomilu smeća, gomilu krivih uvjerenja, naučenih maski ponašanja, odnosno mi s godinama zaboravimo ko smo zapravo. Jednostavno dogodi se život i većina nas kad stupa na pozornici života, to jest kad donosi odluke u kom smjeru će krenuti naš život, zapravo pojma nemamo što želimo, ni što hoćemo, ni što nećemo i tako dalje. Uglavnom te odluke donesu ili drugi za nas, ili mi na principu, pa eto, svi to tako radi, hajde da se nešto radi, pa hajde, evo i ja ću. Nešto se kao mora, treba i tako dalje. I onda na kraju nemamo pojma ni tko smo mi, ni što želimo, ni kud idemo. I kad dođe do takve jedne složene rekonstrukcije, poput menopauze, sve naše lažne naslage padaju, ruše se i u velikoj većini slučajeva nas poklope. Uruše se naše lažne konstrukcije i mi nismo više ona stara ja, a ne znam koja sam nova. Znači kao kad srušimo neku staru građevinu, da sad taj građevinski materijal padne i sad sve te cigle treba, odnosno taj materijal treba očistiti da bi se izgradila neka nova građevina. E pa tako isto s nama. Znači, naše stare konstrukcije su se sve porušile i poklopile s nas i sad mi moramo sav tu ciglu po ciglu, da tako kažem, moramo maknuti da bismo izgradili jednu novu osobu. Odnosno, ne izgradili jednu novu osobu, nego da bismo da bi se vratila sebi i da bi otkrila tko ti zapravo jesi, jer si kroz život zaboravila ko jesi. Znala si dok si bila dijete, međutim sad smo zaboravili. I tu dolazi i do egzistencijalnih promjena, odnosno do pitanja smisla. To je ono pitanje tko sam, otkud dolazim, kamo idem, što mi je rad u životu, koji je moj poziv i tako dalje. Već sam rekla, poziv i zvanje nije jedno te isto. Poziv je ono što je nama dato kao naš dar. I onaj tko ne pronađe taj svoj poziv, koji može biti bilo šta, to sam već rekla, osjeća duboku frustraciju. A zvanje je ono što smo mi stekli kroz život, ono s čim obično zarađujemo kruh i većina ljudi ne radi ono što je njihov talent, odnosno njihov poziv, i to uopće nije toliko niti sporno ako mi uz to razvijamo i ovo što je naš poziv. Jer žena kad sad uđe u tu menopauzu, ima više vremena, bi trebala imati više vremena, više nije zaokupljena odgojem djece, nije više zaokupljena stvaranjem i građenjem obitelji i može se sad posvetiti sebi. Međutim, većina žena sad nije više sposobna posvetiti sebi, nema kapacitet za sebe.
jer ga je potrošila, dala ga je svima drugima, za sve imala vremena, nije imala vremena za sebe i sad taj kapacitet treba ponovno izgraditi. Znači treba ponovno pronaći koji je tvoj poziv, otkriti ko si ti zapravo i što želiš. Dakle, smisao nije nešto što se jedan put nađe u životu i sad ti cijeli život imaš smisao. To ne ide tako, znači svaka faza života ima, u svakoj fazi života smisao života je drugi. Dok smo bili mlađi, smisao nam je bilo da izgradimo obitelj, da odgojimo djecu, da izgradimo karijeru, što god, kome. I sad, kad to već jesmo, dosta velikoj mjeri, sad nam je potrebno pronaći neki drugi smisao u životu. Jer menopauza nije samo pad estrogena. To je faza kad više ne možeš živjeti život koji zapravo nije tvoj. Jer mi stalno živimo nečije tuđe živote, tuđe konstrukcije, tuđa uvjerenja. Zapravo i ne znamo više ni koja su naša uvjerenja i koji je zapravo naš život. Zašto površni savjeti ne djeluju? Već sam rekla da dotakli smo temu suplemenata, i suplementi su ok, oni mogu riješiti te neke, kod nekih žena da, kod nekih ne, te neke fizičke mogu uspostaviti određeni balans. Međutim, suplementi neće riješiti onu prazninu, onaj nemir tu negdje. Ono nešto iznutra što te potrese, što onaj nekakav osjećaj, pa praznine, ne znam kako bi to drugačije objasnila. To isto ne može ni meditacija napraviti. Meditacija može ti pomoći da smiriš svoj nervni sustav, to apsolutno da. Može ti pomoći da umiriš ali ne može ti vratiti izgubljeni identitet. Ne biste ni vjerovali koliko žena zapravo ući nije sposobno ući u tu meditaciju, odnosno ući u tu jednu tišinu. Jer dakle, meditacija ti neće vratiti izgubljeni, odnosno potisnuti identitet. A što znači potisnuti identitet? Pa već smo govorili, znači to je ono što je tvoj poziv. Možda si, ne znam, nekad lijepo pjevala, a sad se ne sjećaš kad si zadnji put uopće pjevala, ili si, ne znam, nekad bilo što da si radila. Već sam spominjala kuhanje, pa sad kuhaš samo da skinem to s dnevnog reda, uopće si zaboravila koliko voliš kuhati. I zaboravila si, na primjer, ne znam, bilo šta da si voljela raditi. I to je ono čemu se trebamo vratiti. I to je ono što je važno. I zapravo si prestala željeti. Evo sad, kad bi te neko upitao što ti želiš, koliko bi nas znalo što zapravo želimo. Jer sam prestala željeti. Navikle smo se na to da naše želje nisu važne, da tako kažem. Sve drugo je važno, svi drugi su važni. Djeca, muž, roditelji, prijatelji, kumovi, tvoji roditelji, njegovi roditelji. Svi su važni. Mi nekako sebe uvijek ostavljamo po strani. Naše želje nisu bitne, nisu važne. I onda na kraju zaboravimo uopće željeti. Dakle, da vidimo šta sam ja još tu navela. Meni stvarno žao što moram čitati, ali zaista je kasno da bi moj mozak mogao funkcionirati samo od sebe. Da, praznina je problem neizraženog dijela tebe. Znači, to je ono što nas boli. Bole nas ti neiskorišteni talenti. To nas jako žulja. I meditacija je odličan alat za suzbijanje nervnog sustava i apsolutno je preporuča ako si u stanju. Ali ako si 20 godina bila tuđa verzija sebe,
ta tišina kad uđeš u meditaciju samo će pojačati tu duboku bol i neke žene nema niti snage ostati u toj tišini. Znam ženu koju su trebali mjeseci da bi uopće mogla biti u tišini. Znači da bi mogla biti bez bilo kakvog vanjskog podražaja. Mjeseci su joj trebali. Šta mislite vi kolika je to odsječenost od sebe? Kad tebi trebaju mjeseci da bi mogla ostati u tišini. Znači da ništa oko tebe, da nema vanjskih podražaja. Mislim, ja kad kažem meditacija, ja sad ne mislim, nemojte me krivo shvatiti da su to ne meditacije za nirvana, letim u zraku i tako dalje, apsolutno ne. Znači, ona dovoljno ući onu tišinu, umiriti svoj um. Ali što se događa kad umirimo svoj um, onda na jedan put nam krenu sve što potiskivamo tijekom dana, tako da se stalno s nečim bavimo. I kad se prestanu ti vanjski podržaj, kad umirimo svoj um, gruhne to sve nešto. I onda žene jednostavno ne mogu ostati u tišini. I ja mislim da je to baš onako žalosno. I u menopauzi, znači, tolerancija nam je, prag tolerancije nam je 0 bodova, nemamo praktički živaca ni za šta. Nemamo više ni snage, ni volje, ni želje da ugađamo drugima, a ne znamo kako prestati odgađati, ne znamo kako se zauzeti za sebe. Teško nam je postaviti granice. Smo naučile da postavljamo granice i to sve treba nekako iznova naučiti. I nisu samo problem hormoni. Hormoni su samo taj nekakav okidač. I zato nama ne treba nam još jedan alat kako bismo smirili svoj um, jer je pitanje da li ga uopće možemo smiriti. Treba ti struktura koja će ti dati jasne korake kako da dođeš do toga da možeš uopće smiriti svoj um. Da možeš ostati u tišini. I znate kako često vole reći, ja samo misli pozitivno i sve će biti dobro. Pa mislim sad, misli pozitivno, ne kažem da misliš negativno, samo pitanje da li je to misli pozitivno samo onako da zamaskira sav onaj potisnuti bijes, u principu je uglavnom tako. Jer znate i za koliko se širokih osmijeha krije takva jedna gnjev. I samo je pitanje kad će naići onaj pravi okidač, kad će taj gnjev onako eruptirati poput vulkana. Potisnuti bijes se ne izražava uvijek kao da mi vičemo, galamimo sad. Bijesni smo, to je zdrav bijes. Mislim, kad imaš regularan razlog da budeš ljuta, to je potpuno zdrav bijes i apsolutno nisam za to da se ne svađa, da se ne ljutimo, nisam pristalica toga, skroz je ok izraziti taj zdrav bijes. Međutim, taj potisnuti bijes se izražava na vrlo suptilnije načine, a to su tako da krenu lupanje srca, tako da krene anksioznost, krene depresija i onda dolazi do raznih fizičkih bolesti, kao što su hipertenzija, bolesti štitne žlijezde i ostale autoimune bolesti. Sad ovdje, činjenica je da su žene velika većina onih koje obole od autoimunih bolesti. Znači, od ukupno oboljelih, oko 78% su žene, što je jedan katastrofalan podatak. A 1 od 8 žena oboli od neke vrste autoimune bolesti nakon 40, znači nakon što uđe u tu perimenopauzu. Što ja mislim da je vrlo katastrofalan podatak. Dakle, potrebno je cjelovito djelovati, potrebno je djelovati na svim poljima. Ako radimo
samo na tijelu ignoriramo emocije, nećemo dobiti neke rezultate. Ako žena ostaje izgubljena i ovdje zapravo se javlja najčešća greška jer žene rade na tijelu, odnosno rade na tome da prekinu valove vrućine, da reguliraju san i sve to stoji, da se razumimo, to nije uopće ništa pogrešno. Međutim, s tim da kad se fokusiramo na fizičke simptome, zanemarimo one duboke simptome, a to su taj osjećaj besmisla, gubitak identiteta i tako dalje. I većina žena kaže, ok, sve to proći će, nema predaje, treba izdržati, to je normalno. Pitanje je hoće li proći. Na primjer, ima jedan vrlo zanimljiv podatak, 65% žena pate od snojenja i noćnog snojenja i nakon 60. Sad zamisli, ako je to krenulo negdje u 40, 45, to je nebitno, i nakon 60. stalno imaju napade vrućine. Koliko to je katastrofa. A njih 15,8% su se javile na liječenje od depresije. To je znači one što su se javile, a gdje su one koje se nisu javile, jer kod nas je to još uvijek stigmatizirano. Kakva depresija, ko je vidio da si depresivan, mislim, kako liječenje i psihijatru, to se ne radi. Znači, ima ih puno više, ovo su samo one koji se javile na liječenje. E sad, ako pogledamo oko sebe, od 5 žena, koliko ja znam, 4 njih su čangrizave, razdražljive, u suštini zločeste. Što mislite zašto? Nisu one takve rodile, nisu one niti htjele postati takve. Dogodilo se jer se nisu pobrinuli za sebe, jer su misle da će proći, da nije važno, treba izdržati, da se treba borati. Ako misliš da se trebaš boriti, dobit ćeš borbu. Ili žene pokušavaju ostati stara verzija sebe, što nikako nije moguće. Mislim, danas uz današnje sve te zahvate moguće, ne znam, speglati bore, napraviti, podignuti ovo, ono, sve to fizički je moguće sebe održati mladim, da tako kažem. Međutim, ti si dalje nisi ona stara ti, jer tvoj mozak se mijenja, tvoj nervni sustav se mijenja i onda žene zaglave u toj nekakvoj mladosti i nikad sebi zapravo ne dozvole da dožive tu nekakvu puninu zrelosti. Fizičke, emocionalne, duhovne, mentalne, kakve. Jer zamisli tolike godine iz iskustva, koliko toga ti možeš dati svijetu. Koliko bogatstva nosiš u sebi, a ti želiš biti ona starac. Pa mislim da nema apsolutno nikakve potrebe. Dakle, dok sam pripremala ovaj susret, znala sam da ne želim samo još jedno predavanje koje će vam reći puno nekakvih lijepih stvari i onda u principu smo bili gdje smo i bili. On kaže vodu vari, vodu ladi, voda bila koji bila. Iz tog razloga sam kreirala jedan strukturirani proces i to nije program koji popravlja simptome, nego strukturirani proces za žene koji osjećaju da se u njima događa nešto više od samih hormonalne faze. I ovaj program nije za svaku ženu. Ako tražiš brzo rješenje za valunge, nesalicu ili promjene raspoloženja, ja to stvarno ne nudim i to ovdje nećeš dobiti. Zato postoje drugi ljudi koji su stručnjaci, zato ja nisam.
Ali ako osjećaš da se mijenjaš iznutra, ako znaš da ovo nije samo tijelo, nego, odnosno da nije samo stvar tijela, nego stvar identiteta, ako si umorna od toga da sam pokušavaš shvatiti što se događa, ovo je onda za tebe. Znači, ovo je za žene koja izvana funkcionira, ali iznutra zna da više ne može po starom. I ja radim kroz nekoliko slojeva, odnosno radim kroz jasno strukturirane modele i svaki program se sastoji od 8 tjedana, svaki tjedan ima svoj fokus i ima vođeni procesi, konkretne alate i podrška. Nema lutanja, nema improviziranja, imamo jasan put i jasnu strukturu. Radimo na razumijevanju bioloških promjena, radimo na regulaciji nervnog sustava da se stabiliziraš iznutra, radimo na potisnutim emocijama, ali ne u smislu da kopamo po emocijama. Ja ne kopam po emocijama, ja nisam psihoterapeut i apsolutno ne zagovaram kopanje po ranama, po emocijama. Ja radim na tome da donesem zdravlje kroz transcendentale. Radimo da identitet je ovdje jako važan jer sad nova faza života traži i novu tebe. Ne možeš, znaš kako se kaže, ne lije se novo vino u stare mjehove. Znači potrebno je izgraditi jedan novi identitet koji će podržavati fazu u kojoj se sad nalaziš, koji će ti pomoći da ostvariš jedan kvalitetan život. I ja nisam ni motivator, nećemo te motivirati, neću ti govoriti da misliš pozitivno, od toga mi se rekla kosa na glavi. Radimo polako, sustavno i dosljedno. Ne radimo površno i ne radimo samo na tijelu. Dakle, radimo kroz više slojeva, već sam rekla, znači to su emocije, tijelo i identitet, odnosno duhovna osa. Program traje 8 tjedana, svaki tjedan ima i tematski moduli, vođeni procesi, imamo susrete uživo gdje jest grupni program, ali ja sa svakom ženom zapravo radim individualno na tom grupnom programu, odnosno ta jedna podjela iskustva je vrlo, vrlo važna u ovakvim nekakvim procesima. Znači, bez obzira što je program grupni, ja itekako dobro poznajem svaku ženu s kojom sam u kontaktu, znam točno kroz šta prolazi. Nema znači nikakve žurbe, nema nikakve prisile, bez obzira što je to strukturirano kao kroz 8 tjedana, svaka žena ima svoj proces, ima svoju brzinu kretanja, ne forsiramo ništa. Idemo polako i ono što znam neke žene da neke vježbe stvarno su im trebale su im mjeseci kako bi uspjele napraviti neke stvari za sebe. Što znači da ja, ukoliko neko ne može, ukoliko je neko toliko odsječen od sebe da nije u stanju napraviti neke stvari, naravno da neću nikoga ostaviti na pola puta i da ću ga forsirati da ide dalje ako nije u stanju ići dalje. To je apsolutno besmisleno. I apsolutno će svaka žena imati moju punu potporu koliko god da joj bude trebalo vremena. Tako da ne trebaš se bojati da li ću ja to moći. Nije važno kad ni koliko. Kad kažem 8 tjedana, to je za one koji mogu to proći 8 tjedana. Ali ako ne možeš, ja ću apsolutno ostati uz tebe i dalje i apsolutno ću ti pomoći da prevaziđeš te blokade koje te
ne dozvoljavaju da odradiš određene stvari. I, dakle, to je to. I sad bi ti postavila jedno vrlo jednostavno pitanje. Ako ništa ne promijeniš, ako nastaviš pokušavati sama, gdje si zapravo za 3, 4, 5 godina? A ako ti je dosta preživljavanja, ove faze u kojoj sad jesi, ako želiš proći ovaj prilaz svjesno, a ne slučajno, ovo ti je jedan tvoj, kako da kažem, prirodan korak. Dakle, ovu fazu ćeš prijeći svjesno ili nesvjesno, na tebi je da izabereš. Ako prođeš nesvjesno kroz ovu fazu, pitanje je šta ćeš dobiti. Hoćeš li postati jedna od onih čangrizavih, zločestih žena koje uništavaju život svima oko sebe, ili ćeš izgraditi jednu stabilnu osobu koja će svojim iskustvom, svojim talentima unapređivati i obogaćivati život svima oko sebe. I ovo nije program o menopauzi, ovo je odluka o tome tko ćeš biti u sljedećem poglavlju svog života. Jer menopauza je prijelaz, a prijelaz ne određuju hormon, određuješ ti. Na tebi je odluka. Ono tko ćeš ti biti određuje tvoja odluka. Na tebi je da odlučiš tko ćeš biti, odnosno tko želiš biti do kraja svog života. Evo, to bi bilo otprilike to. Malo smo se duže zadržali nego što sam planirala. Bilo mi je jako drago družiti se s vama, odgovarati na vaša pitanja. Hvala svima koji su bile tu. I snimku ovog predavanja ćete dobiti na mail. Ja se nadam da ću ja sad to uspjeti sačuvat. Prošli put sam uspjela, nadam se da ću i sada. Želim vam ugodan ostatak večeri i vidimo se na programu. Laku vam noć. Ok, srećno.